Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad lobati muslim akhunna akhtum. Tie befolo nange wada gannawato amaduta ku getereng emme hattalui emme fasehen yambalen ada kurve namaves. Ajura sawabu gotum balafkam gawanama emme mavegema mativervegema amaleki kobaka. Ad Nabiyya sallallahu alaihi wasallam algondu menne e amaleki kobakam bayan koddew mon hadith kurwani. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Timan kalek faana tiya muhunna bayan koddewantoye emme hewegema amaleki kobakam. Wa azkaha 'inda malikikum adi tiya muhunge veri ilahu gadratuga emme tahirukum bodogema amaleki kobakam. Wa arfaiha fi darajatikum adi darja gotum balafkum gawanama tiabam kur amal ta witere emme mativervegama daraja gawa amalaki kobakam. Wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq adi ekan hewkam bodwegem we Allah gamaguga rana arihi heda kurma borves. Wa khairul lakum an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum adi ekan hewkam bodwegem we tiabamihum aduwunna badalwe ebamuhunna hangurama kurma borves. Adi kun kalameto kiha bodogama hew amaletto emme hewkam bodogama amalu Allah gadartuga emme tahirukam bodogama amalu darja gotum balafkam gawanam emme mati darja gawa amalu adi Allah maguga heda kurma borves mati vervegama amale e ilahu maguga jihad kurma borves mati vervegama amale adi kun amaletto sahabe kalon ade he vidaloima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani dhikrullah ta'ala ade amaleki ei Allah subhanahu wa ta'ala gamatin dhikru kurme handuma kurme labati muslim akhunna algon men kura hen muriha amal taka khilafa Allah gamaten dhikru kurmaki ei waraf faseha war liwega amale misal gotan algon men balakam gawanama ala kiyalafkam gawanama hajja umraya algon men hatta war burakame ekamaki rode balalafkam gawanam algon men ege sababum warbaliken hosaswa kame namada balalafkam gawanam algon men e wudu es koronje kame qur'an musafun qur'an ke wonkam gawanama algon men getereng e hidu desnuwa me onnan e foin hifadda ge sinne sabaje enamas Allah gamaten dhikru kura mihaka min evves kala kamen eneka medweri nuwane ade komme haleg gaves enaya e dhikru kura vidane ade kolam horegen kam gavis ishinde den kam gavis ade osho gen kam gavis Allah subhanahu wa ta'ala qur'an ga wahi kur wangawani alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ebami honne Allah subhanahu wa ta'ala gamaten haduma kura mohne kolatibe halugayya ishinde ide tibe halugayya ade osho gen on haluga adenka me huri haarate gas algon menna me amal eba ada korve adi anghem befulna haydu nifas kam tahir wa kaves ekamaki lazim kamenno adi emme ha befulna ves kommenna kum wudu kuraka nuata me fada amal kuraka ei algon menna lazim kamenno Allah subhanahu wa ta'ala matin haduma kur mattaka adi komme haarek gas algon menna kiweg gamad ko genti bikam gavis nuata daturu ko algon men saakaru nuata karuga daaruga kam gavis adi min komme haarek gas algon menna Allah subhanahu wa ta'ala matin dhikru kuravidane ehmegen nabiyya sallallahu alaihi wasallam ade e muskule bekalaka irshad wa hadith korwani la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah tibage du Allah subhanahu wa ta'ala gamaten aduma kurumunga abadues tekuffa bahta hushikame ade enkam algon men emmenne kiyes abadus Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kura e dhikru gamatega demi honna bakam gawanje dua ke Allah subhanahu wa ta'ala ekumage ho tawfiq algon men emmenne wes meduru kodde